Sangyang itu iyo teko tekem Sangyang birabi iyo ni Italia aku aling-aling jagat dirah-dirah ni Anto sino Hotbet Ros Haru Obro ni bu aling-aling jagat ke diri raja sani pesengan Gusti pasti tas karo bagus Wantian turiro kira-kira Maning sa kawanyo Aku tunggu walang kado Aingnya terus Wantian mijil Delong so pemejalan sirap kotek dos karo sampun Jedanin buah kita kayak mati Boring dijar rarah tinjang saya dijar lagi Lan iya dijar tuh iya wawah mereka nang suarga loko Rai suarga loko Kadiang ibu napo yang ngelonton roh kayak mati sekali Sangyang Indro Gusti Pati mau Cil ya iya wawah mereka nang samudra iya ratin jangan repase Kadiang ibu napo ngelonton kayak mati kadang api perlu baca dewa Yogyo Boyo jentius palungo cokore dewa sekali dewa waruno palungo cokore dewa iya diang iya wawah mereka nang catus patu rencatus patok perempatan aku kan Yogyo kadiang ibu napo yang ngelonton kayak mati Sengkati Sangyang Catur Muga Gusti Pati Cil iya iya wawah mereka nang wano iya ratin jangan ratu ren alase kadiang ibu napo yang ngelonton kayak mati Boyo jentius palungo cokore dewa sekali panas pati raja aja bener kaya-kaya yang satu randu calaku bar aku diang Puri lampah yang ngelonton kayak mati Giring ratu masuk lama iya terus pada raja sampun ayas ya sampai lumpah ada semawa urat semawa ada kulit urat
maki. Cek melen nanti nana nih dia pikiran bercabang. Aku matangian mangkanya. Napi sana makahawin ng sapun ko. Napi mawinan. Apa nana wartek nikang wartek? Ado wani orto kone bar. Ito may lagi orti. Cara akan para coli perasaan. Ado ada apa dan banyak ka diri raja nih. Banyak. Oh. Antian to pun was puro hokahan ni kandagat ke diri aku. Kapan kau huru haru lawan sawit tani pengingat jalan sirani dia walu nanti. Ya, tuh ada ngaranang becek jagat ke diri raja tuh aja. Ini tu. Tuh, iya nu pasti ya. Wow, tuh. Waduh. Cek menangis tadi. Para sultanku permasuk was metemahan ya tikin natan natuan. Sami padam. Iki maling tinon maling tawat maling saji ketekaning siro sudar sanewang. Sami anu sedo. Semeton dani ngantet di Patih Madri sedo. Sosok sekali ya tumari kanang ron ayo. Tuh ane ngawe nang sempat sedih ning pikayun sungsut pikayun dani. Oh, Nah, ngerti. yang kandung iki pateh das karo makna amangken juga apa perang tanding kelawan sisi ani walu nakep ketekani walu nakep. Nah, pak itu, Bu. Cepangun ndane pagak mesgak lawan yeui walu na pimirah. Aku, yang tuan boleh lampah yang ulun tuan tu kaya maki. Ini sama markani deh. Ini terus. Wah. Kami bapak mesgak loh, Bu. Mulai dari walu na pimirah. Aku, tuan boleh lampah yang ulun tuan tu kaya maki. Semua tu boleh kandang jagat dirolah diraju. Anu, taruh aku. Engkau punya kayu gede. Apa jalan mengaran lompatan aku. Waktu punya pinggir gede itu di perempatan tuh. Ya, anu taruh makaru. Enten karu punya kayu dah dua. Kepoh kelawan kepoh ngarannya maka aling-aling jaga diraju. Wadan kepah ada kepoh pindah ke angkul. Itu kepah. Rakop, Ya. gelis. Ini. Rakop, Ya. anu wis mayan manusia. Ngopo cocokang tular. Ada rumah manusia pakai walau bahan-bahannya di tulang manusia. No. Hati usus pinako ikan-ikan dia. Buati khusus iko. Rumah. Iki kanjuan ulen wis mayan di mana tuh mengada. Nih pas ngatur len. Umpah nih wajan. Saya salah alamat. Benar nih. Mau kecil
Bang, masalah.